Dragi prijatelji, dakle, ovo vam je Herceg Novi. U vrijeme turskog vakta, u vrijeme osmanskog vakta, ovo su glavna gradska vrata. Kao što vidite, u pitanju je Saad Kula, sagrađena u vrijeme sultana Mahmuda 1667. godine. Dakle, možete zamisliti kakvi su sultani bili, da samo su brojali gdje im se u kom dijelu svijeta gradi koji hajrat i gradi se nešto lijepo, fino, zanimljivo. Ovo stepenište koje vidite ispred vam je stepenište kralja Tvrtka, ujedno osnivača ovog grada. Naime, kralj Tvrtko je vidio potrebu da se ovdje sagradi, dakle, grad, prva bosanska luka i ujedno posljednji grad koji su Osmanlije zauzeli u svom pohodu. I ove stepenice koje vas čekaju ispred Saad Kulije su stepenice kralja Tvrtka, nekih 60 stepenika se nalazi. Kao što sam rekao, nekada davno umjesto ove željezne kapije koja je tu, tu su se nalazila se pokretna gradska vrata koja su se spuštala preko potoka koji je prelazio i koji prolazi ovim prostorom, a važno je da znate da je taj potok sada uhvaćen i sad se nalazi i možete mu čuti šum, dakle zvuk prolaženja. Ovaj grad je zaista pravo bogatstvo Crne Gore, nekad Bosne i Hercegovine, i kao što vidite jako je raznovrstan, koloritan. Imate elemente i moderne gradnje, i osmanske gradnje, i venecijanske gradnje, i dakle crnogorske gradnje. I kao što vidite, puno starina, neki kažu čak 6 slojeva starine imate na jednom mjestu ovdje predstavljeni. Dakle, jedno neviđeno bogatstvo, jedan neviđeni kolorit koji vas podsjeća u isto vrijeme i na Bosnu, i na Hercegovinu, i na Dalmaciju, i na Veneciju. A ovu kulu kada gledate, imate osjećaj da se nalazite u Istanbulu, u Topkapi Saraju, kao da je uzeta iz Topkapi Saraja i prenesena ovamo. I naravno, za sve nas Bosanci i Hercegovce, za sve nas Bošnjake, nevjerovatno važno stepenište, dakle, kralja Tvrtka, koji je evo ovdje postavio, dakle, i udario temelje ovog grada. Kao što vidite, dakle, veliko bogatstvo kolorita, veliko bogatstvo boja, jedan prelijepi grad koji, iako je tako blizu nas, nudi jedno takvo bogatstvo, jednu takvu raznovrsnost, da je to prosto nevjerovatno. Da se igramo srpskih igara, sada bi rekli da Bosna i Hercegovina ima najveće pravo za ovaj grad, jer ovaj grad, dakle, prije Tvrtka i prije dobrih Bošnjana koji su došli ovdje nije postojao. Ovdje su bile livade. Rekao sam, ponavljam, prvi kamen u ovom gradu postavio je ni manje ni više nego naš bosanski kralj Tvrtko, a mi ćemo sići dalje da posjetimo i tvrđavu koju je on počeo, ali prije toga ćemo da vidimo znamenitosti, odnosno da se popnemo do ove Saad Kule i da vidimo šta to ona nosi. Dakle, važno je da znate da je ova Saad Kula uzeta kao originalno obilježje grada, ujedno je glavni simbol ovog grada. Ovdje vidite sat. Treba da znate da je ovo novi sat koji je grad Zemun poklonio, dakle, gradu pobratimu Herceg Novom. Izvorno u to vrijeme, dakle, bio je stari sat sve do prošlog stoljeća. Možete vidjeti ove starine iskresane u kamenu, dakle, staru gradnju, naprosto zaleđenu u vremenu. I ovdje imate, dakle, prikaz starog grada, da se možete orijentisati i da možete pronaći. Evo, kao što vidite, mi se nalazimo upravo na stepeništu kralja Tvrtka i sad ćemo proći kroz kulu. Dakle, imate prikaz starog grada, imate uvid jednostavno i u tvrđavu koju je kralj Tvrtko postavio i u drugu kalni kulu, i kažu da su ova dva grada bila spojena tajnim prolazom, da se moglo ispod zemlje proći, ali sada da prođemo ovim dijelom i da vidimo šta nam to nosi i sadržava ova Saad Kula. Kao što vidite, ovaj dio je bilo lako braniti i zato je dugo vremena ova tvrđava odolijevala svim napadima i svim nasrtajima i pokušajima osvajanja. Ovdje vidite partizanski spomenik
Dakle, 28. oktobra 1944. godine borci 10. Hercegovačke proletarske brigade su oslobodili ovaj grad od fašističkih okupatora, te građani Herceg Novog im odaju priznanje. Dakle, 28. oktobra 1952. godine ispostavljeno i ovdje vidite tu čeličnu, dakle, gvozdenu kapiju grada, a ovdje možete vidjeti opet dolje kako izgleda stepenište i kako izgleda grad, dakle, s ove strane, kako izgleda prikaz na grad, ali ovdje čim uđete, odmah imate nešto što u našoj lijepoj Bosni nemate. Dakle, 1382. godine naš kralj Tvrtko, imate spomenik sa Ljiljadima, imate ovdje, vidite, i znak sa Ljiljadima, imate, znači, njegov grb sa Ljiljanima, imate naravno i grb Srbije, odnosno Srblja, nakon što je kralj Tvrtko zauzeo sve ove prostore, naravno došao iz Bosne, sve ovo zauzeo i evo uklesano u kamenu stoji uspomena na kralja Tvrtka i na kamen temeljac, dakle, temeljnu postavku ovog grada. Kao što vidite, kralj Tvrtko sjedi na lavovima, što hoće da kaže kolika je njegova moć i sila bila. Kao što vidite, njegovo žezlo je sa Ljiljanima, Ljiljan su na sve strane i zato se ne mogu čuditi što kralj Tvrtko jednostavno je simbol i najveći sin bosanskog naroda i najveći vizionar. Zašto je osnovao ovaj grad? Pravo je pitanje. Jednostavno zato što kao dobar Bošnjanin nije podnosio bilo čiji monopol, nije naprosto mogao podnijeti, dakle, monopol koji su imali Dubrovčani na trgovinu soli i Kotorani. Jednostavno odlučio je da napravi bosanski grad na moru, te će postaviti ovaj grad i to ćemo još nekoliko puta spomenuti. Evo ovdje imate i napisano, dakle, njegovo posvećenje ovom gradu, ono što ga je navelo da osnuje i da postavi ovaj grad. Ovdje kada uđete možete vidjeti klasične dalmatinske ulice, dakle, hercegovačke ulice, vi vidite koliko je tu tijesno, ali ovo je bila mahala, dakle, neka saba, ne sokak. Odrednica je ono što sam već govorio, a to je da 4 čovjeka mogu pronijeti dženazu i kao što vidite ovdje može proći dženaza. S druge strane ostavlja se jako puno prostora za odbranu ovog grada i to je ono što je važno. Ovdje s druge strane imate naravno kršćanski simbol, katolički, nakon osvajanja grada od strane Mlečana, koji su naravno uspjeli ući s ove strane i kroz ova vrata grada. Uspjeli su i postavili su, dakle, simbol, odnosno statu Madonu, dakle, Marijeme i Isa alejhi selama, i nakon 200, dakle, vladavine, turske vladavine, ovaj grad vam zauzimaju Mlečani i on će biti, dakle, katolički grad sa dominantno katoličkim stanovništvom, jer će kompletno muslimansko stanovništvo biti protjerano i neće ga više biti. Kao što vidite, dakle, ovaj sad kula je zaista velika i nije tako mala kao što se čini na prvi pogled, dakle, jako je velika, a ovdje je klasični dalmatinski grad izgrađen u tom stilu, dakle, imate klasične ulice, tijesne ulice, na prozorima imate grile zbog velikih temperatura koji jednostavno su neizdržive ljeti. I da, evo ga, s desne strane imate tarih, vrlo jasno možete vidjeti uspomenu na sam taj grad i svjedok, dakle, opet ovaj put kameni svjedok muslimanske prošlosti ovog grada, odnosno imate tarih koji govori o Sahat kuli posvećenoj sultanu Mahmudu, koji je u stvari i naložio da se ova Sahat kula uspostavi i njemu u čast posvijeti. Dakle, iako nam se čini da je ovo malo, da nije toliko veliko ni značajno, istina je suprotna. Istina je da imamo, dakle, originalni bosanski grad, idejno postavljen ovdje sa prvim kamenom od strane našeg kralja. I naravno život je donio tako da je ovaj grad danas u Crnoj Gori i da danas ovdje živi potpuno drugi narod,
druge vjere, drugih običaja, a nama sve ovo služi samo za pouku. Naravno, sultanu Mahmudu i svim onim koji su sagradili ovu Sahat Kulu, nagrada za sve ono što su uradili, a nama poruka koliko je muslimanima važno vrijeme i vremenska orijentacija, da sultan naređuje da se čak u ovom gradu izgrađuje Sahat Kula i dobro znate da skoro svaka veća i značajnija muslimanska mahala je imala Sahat Kulu, pa tako i ovaj grad koji je bio centar morskih zbivanja u ovom dijelu svijeta.